ntaceceka naho gatimana ngomba ndakurindire ndabe naho gatikazima menye ko ari wewe ivyo birahe ndasenga kindi gihe mbona mfise imodoka ndiko ndatwara imodoka mbona iyo nyene Imana impaye kado mbona haje umuntu muremure ntabona yagenza mbona ubwiza bwiwe nca ndamubona mu ishusho y'umukuru w'igihugu mbona afashe akado arayimpaye urukado runini cyane ndize ndatabura mbona ni imodoka irimo. Haleluya. Ndavuga ati kumva nabaho sindahura n'umukuru w'igihugu ngo ndamutse naho kandi mbona tuzohurira. Yes, iyo nari nibereye twohuriye ndavuga toya ndavangiwe ariko ibi bintu ntibishoboka turasenga ndasubira ese niwe wabivutse bijya birangira ngo ni wowe ni jewe oya nabagavangi wateka ndima yari yo yabivutse yari ndibaza aho bizoca ndibaza ingene bizogenda wapi sinabibona sawa ndakomeza ndabandanya ndasenga sigutse perezida azomye imodoka irambwira ati ndima nishize nibonekanije mu ishusho y'umukuru w'igihugu kukarima Imana igihe cyose uzobona urose ukabona umukuru w'igihugu akugendeye bisigura ngo ni Imana ikugendeye. Amen. Imana ibikugendeye kuko Imana igaragarira mu mukuru ayoboye. Imana ishimwe. Amen. Ndavuga ati ndafashijwe ngendewe n'Imana. Haleluya. Cyo yavuze ngomba ndabirindire ndawe iyo ngomba ndabirindire nkabona abantu bacagaho n'imodoka bashibuka n'imodoka n'abaramba ngene batwara imodoka nkabona ati Mana yanjye Mana nkabona bakuri bako arabagujya nikona arabamwira nkabona ati ko bijya muhinga we nkabona umengana igitangaza ariko niyo yari yaravuze niyo. Haleluya. Yes. Naho womurara naho wobwibigwa naho womengura apfuye ariyo yavuze Bibiliya yambariye ngo irindi ijambo ryawe. Amen. Ndafashijwe irindi ijambo yavuze ikariyekeresha ibitangaza n'ibimenye. Irindi ijambo yavuze ngo yoye kubesha. Irindi ijambo yavuze ngo yoye gukorwa n'isoni. Haleluya. Hari umuntu yavuganye nawe ngo haguruka tewe. Haleluya. Oya, hari umuntu Imana yavuze ko hari umuntu Imana yavuze oya hari umuntu Imana yavuze ko kuba Kristo bavuzwe ko n'Imana bahamagawe n'Imana akaba
ko ndafasha cyangwa Imana yavuze kuri mumara nimba hari Imana yavuze ku buzima bwawe naho wabona umenga hasigaye iminota naho wabona umenga hasigaye amasaha naho waba wari wibagiwe nimba hari Imana yavuze haleluya nimba hari Imana yavuze tuza sinzira urogitiro naho waba yaburaye ifuke neza ryama sinzira nimba hari Imana yavuganye nawe kubera kucitsa intege kubera kubihabura kubera utandamukiwe oya nimba hari icyo yavuze nimba hari icyo yagize gute yavuze haleluya abana Yosefu bamufashe baramumara hanze muka Potifari ati niwe yagiriye viole yansambanije afashe ku ngufu baramufata kandi bari bamuzi nk'umwizigirwa bamujyana bamufashe ibigomba ari hejuru bamwinjiza muri prison shetani akunze ibende ngo tuze turaba arinjiye tuze turaba arinjiye yavuze ngo Imana ngo yamuvuze kuko hari icyo yavuze ngo Yosefu agendana isezerano ngo Yosefu yavuze ngo hari icyo yamuvuze ko arinjiye prison tuze turaba na bene wabo baramurementanya baramugurisha ati tuze turabe reka barindire turabe maze barabe icyo yavuze barindire babwire barindire babandi batazi Imana babwire barindire bamwe mu bahanga reka barindire bamwe bakugwanya reka barindire bamwe bakugirira inama reka barindire ariko watera haleluya umugabo baramase bajinama ntawasengimana bamuhintare intare ziratinya akantu kajya muri foto oya piano yireke akantu kandi cyari muri experience yafashije akantu kanyishe mutwo tuntu mwabwiyo ndirimbo akantu kanyishe umugabo Danieli baramase bajinama nawasengimana akokonyera ako gasurinye ukagendane ukambare ukagendane ukashira mu mutima ukagendane ku maguru ukashira mu biganza ako gasurinye bapase ucugasurinye bagiye inama ucugasurinye haleluya baramwaha ntibahereje aho bazana iki arawe akora iki twaje gusenga cyangwa twaje gusenga afashijwe nimba hari amakuru ufise y'ababandi n'ababandi ntacyo bitwaye twaje kugira gute gusenga haleluya utatuye umunsi arahonje bajinama basenga Imana bajinama wasenga Imana bajinama na wasenga iki cyo kirahagije
zirahagije. Yamana yayindi ndahera bitenge. Yayindi sohotse icyo yasezeranye. Yayindi haleluya. Haleluya. Kanhangariza abantu bari hano. Kanhangaza itangaza. Haleluya. Kanhangaza itangazo ry'abantu baswe, ry'abantu bahebwe, ry'abantu bariko baragirira amanama. Ya ushobora kuba no kugira inama ari hano ntacyo bitwaye. Reka bigenda amenye itangazo. Reka gende ume amenye itangazo. Uzogenda ubisimbuka. Uzogenda ubaho. Bagenzi bacu kuririmba Imana nayo itugezera. Imana y'amahoro ije kurwana. Haleluya. Ije kurwana. Imana ije kurwana. Wabagwanyi baneshwa ariko yo ntineshwa. Imana ije kurwana kandi ije gutambura ibintu. Baratambuye biyanga ariko yo ije gutambura. Wabagwanyi bananirwa ariko yo ntitaneshwa. Haleluya. Kaba abantu bamare gute niko ndatangaza itangaza ariko murahari ntimuhari. Haleluya. Haleluya. Umva Shetani n'umugwanyi ariko si umunesha. N'umugwanyi ariko si unesha. Ariko turi kumwe nuwanesheje byose. Haleluya. Yanesheje mu ijuru, anesha ku musaraba, anesha ikuzimu, anesha hose. Yanesheje mu ijuru, anesha ku musaraba, anesha hose. Ariko Imana murahari murayumva. Ariko hari umuntu yajya gusenga. Hari umuntu yajya gusenga muri iki kibanza. Hari umuntu yajya gusenga muri iki kibanza. Hari umuntu yajya muri repentance muri abasengeri. Hari umuntu yajya gusenga. Hari umuntu yajya gusenga. Nimba wajya gusenga ndakuremesha. Imana mhorera yamariye ngo ndakubarire. Dafashijwe umva yamariye ngo irahari kandi ngo ntisinzire. Irahari ku bwawe. Irahari ku bwawe. Imariye ngo ndakubarire ngo irahari ku bwawe. Irahari kandi ntisinzira. Irahari umva irahari. Nawe ubona umenga yatevye irahari. Nawe ubona umenga ntiyumvise ariko irahari. Nawe ubona umenga isa n'itahari irahari. Irahari we. Irahari. Mani irahari. Notapasike notemenetu. Irahari. Irahari Mana. Mana irahari pe. Mana irahari wa mukobwa we. Mana irahari wa musore we. Wa mupapa w'Imana irahari. Bakazi b'Imana Imana irahari. Shengeri Imana irahari. Irahari kandi irabona. Irahari kandi irakora. Irahari kandi irashoboye. Irahari kandi iratabara. Irahari kandi iragororoka. Irahari kandi inyamahoro. Irahari kandi igira neza. Warakoze Mana. Warakoze Yesu, warakoze. Ushobora kuduza haleluya nimba wumvise icyo Imana ivuze. Asante. Sawa. Reka dukorere Imana. Guys.
kadukorera imana barayitelefona barungika mesaje oya bamuhamagaye kurimika bamutelefone kurimika nuko nyene bohereza barungika mumutelefona barungika ucana mesaje zama ngo duruduru barabatelefona uratwishe nawe uraducanze hari hahetse igihe atabona telefona kuri mikaje ya telefona ku nimero gusa wa gatandatu ndagusengeye bace batangura kugutelefona kuri mikaje abazimu bagiye gupfa n'ukuri kose abazimu bakurondera muri kibanza cya kure cyane buri mu kibanza cya kure cyane mani kwegeze mu kibanza cya hafi konegisi idacika batakurondera ngo bakajugumira kuko imana jewe ejo naribajije ndasubira ndibaza ndavuga uyu muntu atari umusazi kuko n'umurozi byo ntabwo yokora n'umurozi yoza kuroga imana tuvuze ngo dukorere imana akaja kuroga imana ese umuntu ari ibyo bana ndatse ko abantu tuzamuze boba baje kuroga iki ndagira ubwoba cyane bw'imana ndacugumira nkatinya imana baramugaye mu mpande zose bagiye kuva mu bumuga kandi bakazobona icyiza cyo kuva mu bumuga niba wazanye amatwi yose hano ukaba uri hano wumva icyo ari cyo ukaba wumva imana iriko iravugana nawe mu ijambo ry'imana ugahita ufata umwanzuro ijambo ryayo ikavuga no mu buryo bw'ubuhanuzi umuhanuzi kandi inyungu yose izohera muhana iyi izohera washaka amajambo agiye kuba hano numva ko ari ubuhanuzi abantu baje kare n'umvise imana ivuga imana niravuganira abantu baje kare n'umvise imana ivuga imana yavuganye nawe mu buryo bukomeye cyane yavuganye nawe kandi imana irahari n'ubu igiye kubandanya ivuga ndakugarantisa n'ukuri kw'imana yo mu ijuru hari ikintu imana igiye gukora ku bantu bayubaha ku bantu bayumvira ku bantu bagiye kuba muri aya masengesho ntabwo iri bubasige uko aya majambo ndayavuga ni ku gicaniro ndabyemeza neza naho nofukamye imbere ya data wa twese iyi mana iratinyitse iyi mana ndayubaha aya masengesho ntari buhere atakintu asigiye abantu aya masengesho ari bureme ibintu aya masengesho ari gukora ibintu aya masengesho ari gusenyura imisozi aya masengesho ari bureme amazina ahindura amateka aya masengesho ari gukuraba ahantu abashikana ahantu ariko bagomba kubona ntabwo ari mwese ntabwo ari mwese nimushuhe ntabwo ari mwese oye ntabwo ari mwese umuntu niyimene ku gace kiwe akamenya imana ikorana nayo akamenya imana iriko iravuga aya majambo akimenya kuva mu bumuga akimenya iyava n'iyaja akamenya ubugome bw'imana akamenya imana ivyo yanga n'ivyo akunda ubu imana irakorana nawe kandi imana irabana imana ivuga ngo burakeye ariko si mwese harimo yuda nonaha naho tuvuge ko uyu muntu yaje kubesha imana nawe ko ari buheza imana biratangihari tuvuge ko uyu muntu ari hano akoraniye hano
avanga afise randevu arara asambana arara muri buwate akarara mu buburi akarara mu kabare akora ivyaha tuvuge ko Imana igiye kumuhezagira ayo majambo ntazoba muri repentance apana kugira icyaha cya repentance tuvuge ko umuntu ariko ariyumvira ngo ku kwezi ni kuri buhere natanze amasumu ni muri ku bantu 3 4 5 uwo tuvuge ko agiye guheza komanda yacu ndabibaza ngo abantu bose abasambanyi bari mu makoraniro abarozi bari mu makoraniro abaturiye Imana amabuye n'amadudu bari mu makoraniro rero tuvuge ngo abantu bagiye guheza Imana si umuntu ngo ijujute cyane ihereze umugisha kutawufise ariko umuntu niyimenye cyo gituma tuvuga ngo iyo tuvuze ngo dusenge twese tugahaguruka hasenga umuntu yimenye haguruka umuntu yimenye yamenye umutima wiwe azi cyangwa bakuvugana n'Imana abari wahaguruka uhundi yumva ataragira ndavuga ngo umuntu yimenye Mana yasize haya masengesho kugira ngo ihezagire abari kure ibashira mu bwiza bw'Imana ariko Mana ndabisubiyemo n'ukuri kuhoraho hari icyo Imana igiye gukora ku bantu bari bwiza haleluya hari icyo Imana yahamagaye Mana ya Aburahamu na Isaka Mana yaremye ijuru n'isi hari icyo Imana igiye gukora ku bantu bari bube muri iki kibanza yabizi neza cyane yabizi aya majambo Imana yabwiye ku musozi ndi gusenga yambwiye sindatangura no kubabwira amajambo zotangura ejo niho nzotangura kubabwira igiseke Imana yampaye ejo nzotangura kukibabwira nzokitangura kubabwira ejo Imana yampaye ariko uyu munsi dutanguye neza pe dutanguye neza uyu munsi dutanguye neza nemejwe na hebu w'Imana dutanguye neza kandi umuntu wese yashyize muri iki kibanza atari n'abo bantu twavuze batatu imbere yiwe hari akantu Imana yasizeko imbere y'izina ryiwe imbere yo kuza kwiwe ibyo yarahagaritse akaza mu mvura akaza arushe akaza ashonje akaza ananiwe akaza muri iki kibanza imbere y'uwo hari akantu Imana yasizeko ndanezerewe no kuri kuyiza mbanezerewe numva ikirere cyugurutse numva ikirere cyugurutse hari umugabo umwe yigishije umwana wiwe kubesha umuntu niyo kwa mavugo kuri kose aravuga ati none papa mutoka mbare none ku rutarasenga ni wowe wasengera ibimuka aravuga ati none se papa baza babesha mutatoya atirindira mu buzima umuntu akwiye kuza arabesha kuko niha ashobora gusumira umwana akamererwa neza tuzo turamurikirana gusa umunsi umwe aramubesha undi munsi aramubesha undi munsi aramubesha umwana aravuga ati nanjye ngiye kubesha papa se ntiyambariye ko umuntu akwiye kubaho agize abesha asohoka ageze hanze akoma induru isati mwana wanje bayiki ati ngize ndasohoka mu bitumutwe kwijuru isa wati turarengeje pe mwana wanje ati byo ntibibaho ateka kubesha nta kutabaho nta kutabaho sebu bati vraiment narabeshe ndarenza nawe nabeshe nakubita ikinyoma cyambere nakubita cyakata wa mwana urarengeje n'urugero pe kuba urarengeje nuwo kumva icyo kinyoma ntigifatika wamariye ko umuntu atabeshe anasumira umwana ati rero jyewe nazanye cyafunga kino kwitwa wanyigishije nabifashe mbere wabwiye kimwe numva kabiri
izosi risubiye mu nda ubisa umutwe wo mwijuru izosi risubiye mu nda kubera ijuru n'ubu turi kuvugana n'iyo riri by'ukuri twebwe turiya dutinya Imana kandi tudashobora kubeshera ku gicaniro kandi nituriko turabigisha ibintu Imana itavuze oya nasoma ijambo ry'Imana riramurako hariya mu byahishwe Yohana ngo umugororotsi ashishikara agororoke uwandura mu mutima ashishikare yandura ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana wewe uzi yuko hari ikintu cyakugoye mw'iyi minsi ugakubita amakorosi ukagira amanyanga ugasubira ugakora n'ibindi Imana nyene amahoro ya yindi yo mw'ijuru iriko irakuraba barukwiye guca bugufi ukabwira Imana ngo Mana nje imbere yawe ntugumubandanya mu ngo bubeshi uwo mupapa yaciye afukama aravuga tuhereye isaha ibyo naroze umwana nsanze biteye ubwoba ahubwo ibyo azokora bizocisha gato menya neza ko ibyo namwigishije ahubwo ari binyica umunsi umwe azovuga ko nafashe umuntu namukereye namuhambye ndagowe none asura kumubira toya uhereye isaha turahinduye icyaha ntigisuma kubesha iri mu bantu ariha yigisha se wiwe rero Imana igushoboze gutahura uyu mwana Imana igutabara n'aya masengesho tugiye kubaho hari imigisha hari amasezerano hari kurobanirwa hari gutabarwa hari kugirirwa neza n'Imana Imana yamaze gutegura ku bana bayo yaragutegura ariko irakurindiriye kugira ngo ufate ingingo wowe nyine irakurindiriye kugira wishire mu kibanza kibereye umugisha wishire mu kibanza kibereye amasezerano wishire mu kibanza gituma Imana ibana nawe urahari urizi wibonye nuwo ngomba sengane nawe hapana gapuko ngomba senge kuba maze kwibona muri Zaburi Dawidi niwe yabivuze ijuru abikora nanjye nkaho ariko Pawulo we yarabivuze ngo bari mwebwe mwimenya mbega mwebwe ntimwiyizi hari mwebwe mwimenya hari umuntu usanga ari gihanda ari gikashi mu rugo mu miryango muri famiye ukasanga mu rusengero yigira umumarayika mama umudamu wiwe nta mahoro ntibumvikana abana bararushe havuga bashika mu rugo abana bagahunga mugabo mu rusengero ugasanga yigira marayika uribaza Imana izohera hehe kubana nawe no gukorana nawe banduce bugufi kurya mwana banduce bugufi kurya mudamu iyunge nawe Imana izokora mu butatu iyunge kurya mugabo wawe iyunge kurya mugore wawe iyunge kurya mwana wawe hama Imana ibona inzira zo gukora Imana igomba gukora ibyiza ariko iracyari dusabire imbabazi aba bantu uyu uwa mbere ubaye mwiza cyane wikimu urabizi Bamana hari ubumuga bwinshi mwari materaniro hari ubumuga bw'ubusambanyi hari ubumuga bw'akabarerwe hari ubumuga bwo kutubaha hari ubumuga bwo kudatanga hari ubumuga bw'inzigo hari ubumuga bwo kudahanira hari ubumuga bw'ubusuma hari ubumuga bw'ubwibone mugorora abagabo mugorora abagore mugorora abana mugorora indyarya mugorora ababoshyi mugorora korale mugorora abanyamasengesho mugorora protokoli Uwiteka ibintu ugomba kugendana n'abasi
mugurura ibirenge byacu Uwiteka mugurura n'amatwi yacu mugurura n'iminwa yacu ntidutekeranya ko hari umugisha wateguye muri ino ndwi ugomba guha ubwoko bwawe niyo mpamvu ugomba kubanza ukatumugurura uyu munsi wa mbere w'amasengesho kugira Uwiteka buri muntu wese ahantu akubwiye mumugurure mumugurure kandi mumugururire burundu Uwiteka nyiringabo Yesu 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 ubuhoma bwose satani yadusize muri ino minsi yose itambutse udukureho abura icyo aturega nibwo twakira amasezerano nibwo dusubizwe ariko genda utumuguruye dutahe Mana turagushimiye kuko uri Imana waduhamagaye kandi nta muntu uhamagaye gusa uri Imana dufitiye umugambi mwiza kandi kurangiza umwaka turakwinginze tugire neza tuzi ko ibyiyumviro byiyumvira ko ari ibyiyumviro tuzi ko ari ibyiyumviro by'amahoro barapfukamye bahagaze nawe Mana umuririmbyi yaririmbye neza ubonye ko amaraso n'uwita umunyabyaha yose ariko umuntu agahomba ubugingo ndazi ko dufise ko umugambi mwiza umugambi wo kuduhindura umugambi wo kudukomeza umugambi wo kudushigikira umugambi wo kudutabara uhoraho wasizeho ijuru n'amajuru uhoraho waduhamagaye Imana ibiremye ikabikomeza Imana imenyera kuri byacu Imana iraba hirya yo mu mitima Imana idakora nk'abantu Imana idakorera ko kapasito Kristo taishe no kapasito karabasito abantu nibazi Imana dusengeye ariyo bamwe babifatira isanzwe ariko turagutinya kandi turakubaha turakuzi ko Imana ishoboye iki gihe ibisengero bikamutwe ariko bishobora kubahokeramo abiramo abibuzi ishengero ritunganya umugeni ishengero ritunganya umugeni ishengero ritunganya umugeni si ishengero rifatafata si ishengero rifatafata oya si ishengero rifatafata si ishengero rifatafata ariko ni ishengero rigamije ishengero wubatse ku rutare ibyo wavuga mu ishengero naryubatse ku rutare naho amarembo y'ikuzimu yokunguruka ayo ngo ntazorinyiganyiza iryo ni ishengero ry'abantu bihanye ishengero ry'abantu bahamirije mbere ishengero ry'abantu bariko baraja mu ijuru none pesi twebwe ntituri mu bantu biganye ngo dufondafonde ishengero iri si ishengero ryafondafonzwe iri si ishengero ryafondafonzwe ariko ni ishengero ryavuye mu rubavu rwawe ishengero ryaje rihana icyaha n'igisa nacyo bibuka umuvugishwa Yohana aravuga ngo nuko mwihane ibyaha byanyu bihanagurwe turagomba kugushindukira kuko hari ibihe byo guhembuka dukeneye kandi biva mu nyonga z'umwami Imana niko ijambo ryawe ryabwiye hariya mu byakozwe n'intumwa
igice cya gatatu ku murongo wa 19 haravuga ngo nuko mwihane ibyaha byanyu bihanagurwe muhindukire hanyuma ibihe byo guhembuka bibona ingene biza turakeneye ibihe byo guhembuka tumaze iminsi turi mu bihe by'ubugaragwa byo kwitira ibihe byo guhembuka tururuka bivuye mu nyota z'umwami ibihe byo gusenga ibihe byo kumumva inzuzi z'ubugingo zitemba muri twebwe ibihe byo kumva ijwi ry'Imana Haleluya. turakeneye ibihe biva mu nyota z'umwami Imana turakeneye ibihe byo kugaburirwa nawe ibihe byo kurirwa neza n'Imana turakeneye ibihe Mana ibihe by'ugurura imiryango yari yugaye Pawulo na Sila bari mu ibohero baboshywe batabona iyo bajya n'iyo bava baba mu bihe byo kwihana bararirimba baratazira ibihe byo guhembuka biraza iminyururu yari yabashyiratso iradohoka babona ibihe byo guhembuka Turakeneye ibihe. Abakirisitu bakeneye ibihe. Abashyitsi bakeneye ibihe. turakeneye ibihe byo kugendana nawe ibihe byo gusenga ukumva ibihe byo guca bugufi ibihe byo guhembuka turakeneye ibihe abavugabutumwa barakeneye ibihe abadiyakoni barakeneye ibihe abasenzi barakeneye ibihe biva mu nyonga z'umwami Imana ibihe byo guhembuka uyu munsi wa mbere Mana turakeneye ibihe byo guhembuka murengezi w'isi uyu munsi wa mbere turakeneye ibihe turakeneye ibihe byo guhembuka ibihe byo guhembuka ibihe byo guhembuka abahembuwe baba bararavye abantu bamaze igihe bari mu kibanza cyo kuroba ariko turakeneye ibihe byo guhembuka imitima yacu ihembuke ibyacu bihembuke turakeneye ibihe Yesu Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Shadaraka na Meshaki na Abednego Yesu tabane natwe ntitwakwishoboza tabane natwe ntaho twoshika tabane natwe ntacyo twokora turaza kugenda tutari kumwe nawe bose arabwira nabo bari kumwe utajyanye natwe Yesu arabwira Imana utajyanye natwe Yesu arabwira utajyanye nawe utajyanye natwe ntitugende utajyanye nanjye singende Mana ugendanye natwe turwana ugendanye natwe ukura abansi bacu mu nzira ugendanye natwe udihindurira amahe ugendanye natwe udihindurira amazina ugendanye natwe udihindurira amateka ugendanye natwe imisozi birasenyuka yeriko irasenyuka yorodani irakama ugendanye natwe turagomba ibihe byo guhembuka 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 abantu barishwe n'ubugaragwa abantu barishwe n'ibyaha abantu bariko baramenyera baramenyera iby'idini baramenyera ibyaha biriyamariye mu bantu basigaye bagotomera ibyaha nk'amazi abantu ntibagitinya Imana abantu ntibacyubaha Imana
imbere yawe aya masengesho ayo mwitariho turaguhamagaye Mana natwe tanga imbabazi ku bantu bose utweje udutunganye muri byose aba bantu bahari wejeje kubeza mwami udufate ukuboko uduhindurire ibihe uduhindurire amateka udukure mu butayu no mu bugaragwa uduhishurire ubugombe bwawe ibyo watubihebe ariko ibyo ugomba tugendere muri byo Mana turakwinginze rwose mu izina rya Yesu biragaragara ko turi mu gihe cy'iherezo igihe cy'abantu bikunda gusa igihe cy'abantu batabona iyo baca n'iyo bava igihe cy'ubugaragwa igihe Timoteyo yavuze ngo mu minsi y'iherezo ngo abantu batoba bikunda mbere ngo batokwitoraniriza abigisha bahuye n'ibyifuzo byabo ariko turagomba ibyifuzo by'abana b'abantu bihagarare ariko turagomba kuba mu bugombe bwawe Mana turagushimira ibyacu urabizi utugire neza uri Imana y'amajuru uri Imana y'abariho uri Imana itananirwa uri Imana waduteguriye umwanya nk'uyu uri Imana utumye twihana uri Imana waduha haleluya 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 aya mashina yawe witera ibiganza bigukomeye amashina ibiganza bigukomeye amashina urakoze kutubabariye urakoze kutunyembabazi urakoze kunzi iby'ugomba urakoze kutugirira ubuntu urakoze ko waduhamagariye n'aya masengesho ugomba kuduhindurira ibihe udukure mu bumuga udushyire mu masezerano udukure mu marira udushyire mu munezero udukure mu byaha udushyire mu rugororotsi udukure mu gahinda udushyire mu munezero udukure Mana turasaba uburinzi ku ishengero ryawe ku bakozi bawe ku gihugu cyawe na twebwe ubwacu gushira hejuru inkenge baticishije bugufi iravuze ngo hari abantu izuye iravuze ngo hari abantu izuye iravuze ngo hari abantu yihinduye amazina yabo uyu mugoroba Power.
rebesi, le tupa, ribisi, tu, ribesi. iravuze ngo ije kubagirira iminsi mikuru. iravuze ngo uzomurondera uzomurondera
ije kumutwenza. None mene tanito turute pesike inuze kwitanguranye namwe izosozerana namwe.